بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا اللهم من عبادك المخلصين المخلصين، واجمعنا معهم يوم الدين. Mahuli, mahapon ini, umakita niyo pangadjian Hamadat Ulum Al-Quran. Inlima bay pangadjian naka na to hatungod sin Nuzulul Quran. Pagturun sin Quran, iban unin hikmat may ta siya timurun mufarrakan, inut-inut bukun siya lulus nagminsan. Ang mahapunin insyaallah ta'ala, in pangadjiun na to, awwalu ma nazal wa akhiru ma nazala min al-Quran. Panagnaan ayat timurun, iban hinapusan ayat timurun. Washayan insyaallah, pakita nyo lumatun papangadjian hikarwa, tartibu ayatil Quran wa suwarih. In pagtaritib sin kaayat-ayatan halom sin Quran, iban sin mga surah, isun nagtartib kaniya. Naam, sahabat kay nagtartib sin mga ayat, iban sin mga surah, iban nagngan kaniya atawa hisyuin nagtaritib biyasin amuin Quran pagbasahon na to na bihaon niya. Muna in panagnaan ayat ni maug pajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunain panagnaan 5 ayat dayng hasuratul alaq. Amuin hasuratu al-alaq, amuin 5 ayat niyara. Bukun katan, tamam? Naam. Amunain ayat sin Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dayng hasuratul alaq, amuyanin panagnaan timurun pajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakauna pa siya rin hasuratul Fatiha. Kada mga to paamuhon, mga to ya utuk-utukun tasway sa panagnaan. Ampayanin nakauna suratu al-Fatiha, ampa suratul Baqarah, ampa Nisa, ampa Ali Imran, ampa Nisa. Naam. Makatan nyo rin insyaallah bang hisin nagtaritib yan. Naam. In kaibanan dahing mga ngadji, long nila, bukun long niya amuanin ni maug panagnaan. In panagnaan long niya ni maug amuna long nin muddathir. Amun ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ang kan sila nakabaita, nakapamung, sinamuyad tuin panagnaan bukun amuin ini, sabab sinaun hambuk hadith na hilo sila. Impangannal nila in baita sin hadith ni amunay nin panagnaan. Unin hadith amuin nakahilo kanila tawakan nakaunubay ni. Nakasalo kanila. Amuin hadith ya riwayat sin Imamul Bukhari wa Muslim dain kan Abi Salamah ibn Abdurrahman
kung tanawin kuanin nito ang jobs. Di makuan. Apo nga naon na electric pan din makuan ha pangatod. Now, ito na. طيب. إنغس أبو سلمة ابن عبد الرحمن لون سألت جابر بن عبد الله يسبق لونه جابر ابن عبد الله bangunin panagnaan timurun dengha Quran. Naam. Qala ya ayyuhal muddaththir. Qala ya ayyuhal muddaththir aw iqra. Uno lang niya ya Jabir impanagnaan ni maug. Naam. Ya ayyuhal muddaththir atawalaw niya iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Inagisin Jabir رضي الله عنه أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوي تقمولون يسين سوي كاكو سين رسول صلى الله عليه وسلم إنغي لون يسين رسول الله جاورت بحراء شهرا لما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فإذا هو جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. أموين إن قسلوا قيبنا أمين رواية نسبت كهين دون. نعم. Inagi sin Jabir, suy-suyan taka mo bang unin suy-suy sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awakto kulong na rin dito Hagar Hira. Pag naug kulong ni Hagar Hira, kulang maglabihang kabulan siya rin dito. Ni maugman siya madto na muy pabay sin Khadija. Kumanay sa bamuin luto bago, dumaluto bago. Doon man nakwakitungan sin utbud. Fanudit, tiyawag kulong ni unsuara. Fa idha huwa Jibril. Pagkita kulong ni Jibril alayhi salam, limilingkod, inuun niya di maragpak palangit, insikin niya yariha, hagumi. Naam. Faakhadhatni rajfa. Along niya namidpid na isa ba ko nagbalik. Simbuka. Faataytu Khadija. Dimaran na kulong niya puspos matukan Khadija, amo na long nin siuban nila ko. Miyantahan na ko. Sambil lima uglong nin ayat, ya ayyuhal muddaththir. Kaya pahaman sing kaybanan impanagnaan ni maug muddath. Sumagawa inyadto bukun bunnal karna matarrang sambila hadith baransin hadith lugya sin hadith na mayta ni maug seni subay na puas niya ring ha daing Hagar Hira in iqra ni maug letto pas ni hawno ataas sin Hagar Hira ang kandalong sin mga ulama in hadith sin Jabir amin nasabot kuhain doon siya nilong nim panagnaan. Ayat ni maug, puas sinamuin nabugto, in amuin wahi. Katumtuman niyo rin na wahi bakas nabugto. Ha? Pagpuas sin, iqra bismi rabbika alladhi khalaq nabugto. Liugayan. Nagtaka din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil, amuin magsakat siya matupatas bud. Na in panganal ni hipagbak na magbalik. Way, pag naug niya muna tuin ang bukadlaw, kita niya ni Jibril nagbalik. Hatinin ya ayyuhal muddaththir sumuno siya ring ha daing ha iqra. Tamam? Mafhum insyaallah? Naam. Tay. Unin hinapusan ayat halom sin Quran ni maum. Mataod kabtangan sin mga ulama. Naam. Long singkaybanan hinapusan ayat ni maug Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din. Ni maug siya hajjatul wada'. Paghadjian sin Rasulullah adlaw Jumaat ha Arafah in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa in arjahul aqwal in kabtangan makusog
inhinapusan ayat, wayroon na puas niya ayat ni maog, amo na ayat ha suratul Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ha sura uno yan, ha suratu al-Baqarah, ha suratu al-Baqarah, lawakan nyo rakuman. Naam, imana sin ayat, wattaqu yawman, kabuka kamo, iban tangkistud kamo, amuin adlaw, turja'una fihi ila Allah, magbing kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, mahulitong basan jukup-jukup paningkatan ginhawabaran. Tuwaffa ay yu'ta hisabahu kamilan, tungbasan intiap-tiap ginhawabaran, sinamuin tungbas jukup-jukupan bima kasabat, sinamuin na usahan niya riha dunya, wa hum la yuzlamun, in sila maan niya. Amo yan inhinapusan ayat ni maog pajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabot hakaiban ng riwayat sin hadith, pag naog sin ayat yan, 5 siyam dum da kumanin Rasulullah nakatug, amunain minuit na siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pilarum da kuman, siyam dum da kuman siya timutug hadunya, puasing kanaog sin ayat ini, amunain naam miagad na siya si mambag hapanawag-tawag sintuhan mahasot si mahating. Na yung mga ulama ipagsulat nila mo impagtakon al-awailun nisbiyah, at inahipagsulat nila unulong nin hinapusan ni maog ayat hatungod jihad, unin panagnaan ayat ni maog hatungod sin riba, ipagbutang-butang nila bihad to sa inlasto da mo nin ini akatan na alal itlaq mo nin ini. Naam, laong sim mga ulama hinapusan ayat ni maog amuin hiyaram niya nin riba, tungod sin riba, wala ko na sulat na ini, take note nyo na kuman, hinapusan ayat ni maog hakaharam sin riba, amunin ayat sin Allah Ta'ala suratul Baqarah, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Amunanin hinapusan ayat ni maog hakaharam sin riba, matawad ayat hatungod sin riba, sa hinapusan amunin ini, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih, bangka muri dah humundong daing hapagribahan, fa'dhanu biharb, pahatihon kamo sin in Allah Ta'ala, iban sin kamo may magririba, halawng pagbuno, iban halawng pagkuntara, halawng pagkuntara kamo, iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, urim panagnaan surah timurun tibuok siya, bukuning katan surah magnaog tibuok, aw niyan 5 surah, 5 ayah, hangpu ayat, tag 5 ayat. Naam, unim panagnaan surah timurun tibuok siya, dahil hapanag ng pahinapusan, amo na yung suratul Fatiha, panagnaan surah timurun, bitamamiha jukup, bitamamiha kajukup niya suratul Fatiha, dahil ha bismillahirrahmanirrahim pawaladdallin. In amin bukun nga Fatiha, in amin bukun siya agad Fatiha, dua in amin. Mang kamumaso mo rin panagnaan sura ni maog tibuok al-Fatiha. Oy, unim panagnaan ayat na mayta sin kasara sin jihad fi sabilillah, jihad ang may mag-atubang na iban sin sato. Unim panagnaan ayat ni maog na mayta na sin siyara na kalan umatubang ayat kabakan tadamikyan ha suratul Hajj, farman sin Allah Ta'ala, udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Tiugutan na sintimugot Allah Ta'ala mga sila biyuno, amo na mga muhajirin, iban sin ansar, tiugutan na sila sin Allah Ta'ala mamaus,
iban umatuwang na ha mga tao ng laog kanila. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Ibanin Allah Ta'ala hapartulungan kanila sangat makagaos. Amo ining panagnaan ayat ni mauga kasara sin jihad fi sabilillah. Panagnaan ayah ni maug hakaharam sin khamar alak. Mataud ayat na mayta sin haramin alak. Panagnaan ayah ni maug hakaharam sin alak amuin ayat hasuratu al-Baqarah farman sin Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Bangkaw asubuhon niya Muhammad hatungod sin alak bang unin hukuman niya. Iban sim pagpanayam hapos, bayta iya Muhammad yung mga tao. In pag-inom alak, iban sin pagpanayam hapos, dusarakula imaka nila. Wa manafi' aw nisab kamumpaatan sa wa ithmuhuma akbaru min nafi'ihima. In kamudaratan labi rin sin kamumpaatan. Nakalaong kay wanan tawlong yan, do usaha ko sa ini magdakang alak. Makasinsin ako. Na maun usaha maka mo sa in kamudaratan niya. Labi rakula dengsin usaha mo yan. Pila sadyan jimatu parakala paglaog pagpatay sabab sinamuin pag-inom mga alak yan. Tamam? Naam. Amating panagnaan ayah ni Maug. Hinapusan ayah ni Maug nasabbutin babae. Amoy sabihin niya to. Nasabbutin babae rin doon. Farman sin Allah Ta'ala fastajaba lahum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Nasabot na dito yung kalima untha babae. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha. Amunainin hinapusan ayat nasabot dayon doon in amu imbabay. Naam. Damikyan hinapusan sura ni Maug. Hinapusan sura ni Maug amu in tibuok. Ngatan niyo bang uray panag hinapusan sura ni Maug siya tibuok amu na in suratun Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Timurun siya yan jukup tibuok ayah tibuok surah siya hinapusan surah ni Maug bang tibuok. Impanagnaan al-Fatiha. In hinapusan idza jaa nasrullahi wal fath. Toy. Sawa na hindi insyaAllah. In hinangon niyo, take note niyo katan. Katan sin ayat yan, ma'lumat dakula. Hapalun niyo katan. Ang kau mabaya da, makahasil kau ilmu dakula ulumul Quran, subay in katan ayat. Bangin bata, mga jiwiha, o pagawat pa ba, mag-inom sadya kayo wanti, pagkonsum pagka subay ron dahao, maraw pa kau nagsanglag habay. Wayron makapinhaum. Hali-hali ko habay. Sannang pa ko habay. Tamam? Hindi mo kung sadya barakating kaon yung ilmu in kaon nyo. Dugayngin parakala barakat, dugayngin ilmu. Ang kay man tao pagliming ko natuan barakat sa jamin kaon. Na to ko pagtasbihakid. Ilmu inday ni. Barakat iban sin ilmu. Tamam? Mangko mabaya da amon iningat ko. Poy. Wihaon man kita papangadjian. Ini mahal ga mataw din tao magka-salo, magkalingo, para kala taritiban sin ayat. Naam. Kira? Tartib ayatil Quran. Biyan din yung pagtartib sin ayat. Isun nagtartib yan. Iba ng mga surah, isun nagtartib sin surah. Naam. Sa ayat kahatihan na to, wala siya ni Maug nagminsan katan. Halom singkaw tag 2 tahon inut-inutin pag naug. Na. Nabangyat to, pikil-pikilon mo. Impanagnaan ni Maug ayat to, no?
Iqra. So ay siya yung panagnaan, pag-ukab mo. Ampayan yung panagnaan suratu Al-Fatiha. Pag-uus niya tuwang at tupaamuhon, in sumuno ya ayyuhal muddathir. Ampayan yung sumuno suratu Al-Baqarah, ampayan suratul Baqarah madaniya. Timurun siya Madina na, mauli na. Na may tayaw ni siya nagbutang si mga ayat yan biha. Tamam? Naam. Muna. Hari pakita nyo makad tumanahan ko kanin hatisin surah. Unin hatisin surah. Naam. In surah. Pun ayat. Surah. Ang niya surah Baqarah, surah Ali Imran, unin hatisin surah. Bang haluka. In surah kiawa siya ring hasur al-Madinah. Kingatan nyo rin sur, ad, larang. Law niya surul Madinah, larang atawakan ad sin daira. Batin mana kauna yan timbandar pag-aron. Atawalong niya surul bait. Ma makna surul bait? Ad simbay. Larang simbay. Naam. Hangkan siya tiyawag surah. In surah yaun. Sabab inhambuok surah biya niya lialarang katan. Surah long niya mulk. Ini harap mari. Way makasuddo kain. Kan siya tiyawag surah. Isa. Long sing kayawanan hangkan siya tiyawag surah. Daing hakalima surah. Hatisin surah ini ad-daraja rafi'ah, darajat mataas. Magmakna yung surah darajat mataas. Hangkan dalawng sin nabigah, kabtangan niya habayt syiir niya long niya, alam tara anna Allah a'taka suratan, alam tara anna Allah a'taka suratan tara kulla malkin dunaha yatadhabdhabu. Alam tara anna Allah a'taka suratan, wala mo kakita long niya sinin Allah Ta'ala rihilan niya kau darajat mataas, sin surah rin darajat mataas, tara kulla malkin dunaha yatadhabdhabu, kakitaan mo long ning katan kasultanan naam yatadhabdhab amoy magkadto marisadya naam wala sila karihilan surah biasin ikaw darajat mataas. Naam. Na inyan tumakna niya bang haluka. Ada punin makna sin surah bangha istilah Qur'anun yashtamilu ala ay dhawati fatihatin wa khatimah. In hati sin surah Qur'an ayat. Aun panagnaan aun hinapusan. In sa baba niya na 2 ayat ang pasya matag surah. Biasin uno. Biasin inna a'tainaka al-kautsar. Pila ayat din inna a'tainaka al-kautsar? Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. 2 ayat da. Inna a'tayna in panagnaan wanhar in hinapusan. In pagtag sinamuin ayat sa baba niya na 2 ang panagnaan iban hinapusan hambuk surah. Tamam? May ta siya tiyawag surah sabab biya siya sinlialarang sarta darajat mataas dahil hatuhan Rabbul Alamin. Mafhum? Fuhim? Naam. Ihaun. Mari kita patapik. Hisin nagtaritib si mga ayat. Hisin nagtaritib si mga ayat. Unin nagtaritib sahabat atawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatungod sin ayat tabihu ma'i. Amin ayat halaw miyan. Piag-ijma'an. Piag-ijma'an. Hati sin piag-ijma'an, piag-tayakkupan. Sin mga ulama, salafan wa khalafan. Nakauna iban sin nakahuli. Piag-ijma'an nila in pagtaritib, pagtartib, pag-arrange sin ayat, tawqifi. Hapalan yung term tawqifi. Unin hati sin tawqifi,
in hatisin tawqifi bima'na daing hatuhan Rabbul Alamin biyaitaan nin Rasulullah butanganin ini hatampat ini. In mga sahabat miyagad na sadya hahido sin Rasul. Ibutangin niya. Aun lamod si mga sahaba nagakkalakkan. Lang niya ibutang tanabay ini matup. Ataway niya tulong ibutang tayo ini matup. Way. In tartib tabihuma. In taritiban sin mga ayat halom sin Quran tawqifi. Hati sin tawqifi daing ha Allah subhanahu wa ta'ala daak pa Rasulullah miyagad na sadya yung mga sahaba sindaak sin Rasul sallallahu alaihi wayroon lamod sinamuin akal sin taway. Tamam? Tawqif min Allah azza wa jalla. Amo ating pagyanon tawqif. Atin niya daing ha Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon daing ha mga sahaba. Naam. Aun numaog ayat. Numaog isabing pardakan sin Allah ta'ala baytanin Rasulullah. Butangan in ayat ini habihain. Butangan in ayat ini puasin yaun. Butangan in yaun puasin yaun. Tamam? Hatinin tartibul ayat tawqifi. Mafhum? Naam. Ahadith mataud. Mang kita magsabot sin mga kadalil-dalilan. Mataud. آيات إبن أحاديث لن تقموا على سبيل المثال أنبوك دليل سن إنسيا توقيفي نسبتها مسند سن إمام أحمد دين كان عثمان ابن أبي العاص قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم. لونسن عثمان ابن أبي العاص أبو قد لو لملين كنا قولون حضرت سن رسول صلى الله عليه وسلم إيمان دوكلون رسول الله pagwuslong niya tagha niya biya timunga sarta biya amuin pihaitim pangatod ang pakulong niya iyan long niya atani Jibril miyari long na hi Jibril kakuhain doon diya kakulong na hi Jibril ipapabutangin ayat ini rendi hatampat ini atin niya Jibril nagdara pardakan daing Allah Ta'ala papabaytanin Rasulullah hipabutang in ayat ini hapuas sin ayat yaw unin ayat yaw ni pabutang inna Allah ya'muru بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ipabutang long na rin. Makatapangad di anday hindi. Sinin, taritiban sin ayat, daing kansiyo, daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Na, mafhum? Aw mbiya di matong yan. Una yun. نعم طيب متى أود أحاديث hatungod sin para kalayat. Naam. Mari kita pataritiman sin surah. Hisuin nagtaritib sin surah. Hisuin nagbutang suratul Fatiha imma kauna, ampa suratul Baqarah, ampa suratu Ali Imran, ampa suratu An-Nisa, pagubos sin Nisa, ampa suratu Surah 1 pagubos sin Nisa. Maidah pagubos Al-An'am, pagubos Al-A'raf, pagubos Anfal, pagubos Tauba, sambil pahinap. Isin nagtaritibbihan yan. Rasulullah atau sahabah. Tamam? Naam. Muna-muna
in jamahirul ulama, jumhurul ulama, in majority sin mga ulama, laung nila in taritiban sin kasura-surahan tawqifi. Allahu Ta'ala nagbayta. Way pamusog panglamud-lamud sin mga sahaba. Tamam? In nagdaak panganan in suratul Baqarah, in surah Ali Imran, in paunahon in Fatiha, hinapusan in amu in nas, hisiyo in nagdaak, Allahu Ta'ala tawqif. Na. Aun ding ha mga ulama, laung nila, in kamatauran laung niya sin surah, in nagtaritib tawqif. Sa aunlong niya kaybanan taritiban sin mga surah, ijtihad sin mga sahaba. Sahabatin nagpikilan, ipapuputangin ini, harap mo. Na, may tadto, nakabisara sila bihadto. Ang kan sila nakabisara bihadto, sabab aun hadith, kiyabakan nila. Aun hadith, kiyabakan nila. In hadith, amo yung kiyabakan nila. Hadith sin Ibnu Abbas. Untuman yung hadith sin Ibnu Abbas. Naam. Habayta sin hadith ni laung sin Ibnu Abbas kan Uthman Ibnu Affan. Laung niya ma hamalakum an amadtum ila al-amthal wa hiya min al-mathani wa ila bara'a wa hiya min al-mi'in faqarantum bainahuma. Inagisin Ibnu Abbas, ya Uthman, may ta'nyulong niya piyapag tapil, piyapag daig. In suratu Al-Anfal, iban sin suratu Bara'ah, faqarantum bainahuma, piyaglambing niyo karwawayrun iyutan bismillah. Aun haut sin Anfal, iban sin Taubah, aun bismillah haut, way, may talong na. Dungog ka mo sin jawab. Laung sin Uthman na hadith ini. Laung niya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanzilu alayhi as-surah dhatul adad fakana idha nazala alayhi ash-shay' da'a ba'd man kana yaktub fayaqulu da'u ha'ula'i al-ayat fi as-surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha. In kaaunan laung sin Uthman, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manglaung niya aun ayat numaog kanya, magtuyra siya magdaak, butangan niyo laung nin ayat ini, sumunuha ayat, dayha ayat ini. Wa kanatil anfalu min awaili ma nazala bil Madinah wa kanat bara'atu min akhiril Qur'an nuzula. Ang palaung nin suratul Anfal ni maog siya laung ni hapanagnaan pa sin Madinah. Ang palaw ni Bara'ah hinapusan na sin Madina ni Maub. Tinya malayo inut. Pagkalaw ning qissa, laung sin Uthman, habayta sin hadithin. Pagkalaw ning qissa, sin Anfal, iban sin Tauba, agad magsibu inluon, wala laung niya napatarrang napasawakamo sin Rasulullah, bangin Tauba, agad pa Anfal. Magsibu dalong niya. Asabab yan laung niya, nahilo kami, piyapagdaig na mo na lang niya, wala na mo na biyutangan bismillahirrahmanirrahim, tanda sining kami, nahilo sabab wayroon isyarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanda wayroon, bismillahin suratul Anfal. Kaya hatian nyo rin bisara sin Uthman, hadith yaddo, hati ni hangkan nila, piyapaglambing karwa, piyagdaig, way iyutan, sabab nawapat sadjalong ni Rasulullah, wala kami biyabaytan, bang sila hambuk surara at tawarugaing dugaing. Nahilo kami lang niya. Kaya pagdaig na mo na sadya, wala na mo na biyutangan bismillah, asupaya kahatihan si mga tao, in sila'y ni piyag sasaluhan na mo. Nabangkan ito. Okay ba imbis sarayad? Bangkanin. Okay. Ataw mag-inom na dyan kita nyo kahawa. In jawab.
هذا الحديث لا يصح. إن حديث يأون دي سيا منجره pagdalil sabab ضعيف سندا ومتنا. Malamma in sanad, malamma rin matan. Kaya tanyo rin sanad sin hadith. Amuin chain, amuin nagriwayat, usog, daing hausog, daing hausog. Malamma in sanad, malamma rin sabin text sin hadith. Mata. Muna aun usog na kalamod hasanad sin hadith ingan niya Yazid al-Farisi. Isingan Yazid al-Farisi. Yazid yaun rajulun ضعفه البخاري وغيره إن usog yaun malamma yukum siya sin Imam al-Bukhari tao malamma di kapangaan sin hadith. Isa. Ang kanda palso. Ikarwan niya in matan sin hadith di kumuddan. In taod sin mga sahaba magbabasa sin Quran, ununan, wala makaingat na yung kanila. Bangin suratul Anfal, iban sin surat Taubah, hambok atawakan, dugaing. In taod sin magbabasa biyabas sa adlaw-adlaw, pag sa kalimahilo pa, ikod na. Ang kandalong sin mga ulama, in hadithi ni la yasihhu lihtijaju bihi, di siya manjarihi pagdalil, mayta, daif da in sanad, daif da in matan. Di da magkuddanin ma'na, di da magkuddanin sanad. Naam. Tamam? Naam. Unin dalil tasin intaritiban sin sura katan ni daing harasu daing Allah Ta'ala katan. Sambilin Anfal, iban sin Taubah, bihanin taritiban niya Allah Ta'ala in nagpabutang puas sin Taubah Anfal, puas sin Anfal Taubah. Iban Allah Ta'ala ray sabin nagdak di papabutangan bismillahirrahmanirrahim mayta. Yari jawaban sin Sayyiduna Ali radhiyallahu an. Nasabbuta haditha mustadrak sin Imam Hakim. Dain kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala sa'altu Ali ibn Abi Talib lima lam taktub fi bara'a bismillahirrahmanirrahim. Ya subukulaw niya Ali. Mayta law niya wala siulatan mo. Bismillahirrahmanirrahim in bara'ah. Amin ayat bara'atun min Allahi wa rasulih. May talong niya wayroon bismillah. Long sin Ali radhiyallahu an. Qala li'annaha aman. Wa bara'atu nazalat bis-sayf. Sabab long niya bismillah kahaamuin kahanong. Iban amuin manunjuki siya pa amuin aman, amuin peace. Ano tayong peace bang pagkato ini? Ha? Kasalamatan, kahanong, in bismillah, ar-Rahman, baying ulungon, baying kasihon, aman, atin niya peace, iman malingkat, kasalamatan, kahanong, manunjuki pa biyad to. Ang palong niya yung baraah, in topic niya kataan, puddang iwan pagbuno. Di lang niya magkuddan, in topic pagbuno butangan siya bismillahirrahmanirrahim. Tamam? Ayaw ko magkahakad. Long sing kaywanan aunsan long niya halom sing Quran sura bulaog iban sura kaya laugan long sing mga mas na kaon. In sura bulaog ko namin ha suratu innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Tiyakaw niya long nin bismillahirrahmanirrahim dahil dito long niya suratut Taubah. Na niya tuwak kalakal katan. Tiyakaw long niya, bukon bunna. Bulaog long na in surah innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Tiyakaw niya long na in bismillah. Digtusan long niya Taubah, kiyawa niya. Puting, ikaw magkakan. Naam. Tamam? Kaya tiyan na to na bang may tawala kemutangan? Liannaha amanun wa bara'atu madha? وبراءة نزلت بالسيف لونسن بغند علي رضي الله عنه لونسن إمام القشيري رحمه الله قال والصحيح إن كبتغن لون يبنان أن البسملة لم تكن فيها لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها إن كبتغن لون يمقسق أسال ويرؤن بسم الله سن توبة ميتة sabab wala naraak sin Allah Ta'ala Jibril papabutangan siya. Obos. Tamam? Wayron tiyakaw,
way nang laog, naam, iban bukon bunal nasalo yung mga sahaba nila kaingatan in anfali ban sin tauba. Tamam? Na. So iso yan ta kamo mani tiu adillah dalil sin intariti ban sin sura tawqifi ray hatuhan katan. Dain kan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. قال في بني إسرائيل والكهف ومريم أو وطه والأنبياء إنهم من العتاق الأول وهن من تلاده. إن سورة لون يا بنو إسرائيل ولين سورة بنو إسرائيل شما كاينgat sin سورة بنو إسرائيل pagtahon nila سورة بنو إسرائيل no pagyanon nila sura Banu Israel muna suratul Isra. In suratul Isra iban sin Kahf, iban sin Maryam, iban Taha, arrange ang katan. Innahum minal itaqil uwal. In mga yan law niya minal itaqil uwal. Daing ha mga hinapusan naam amoy mga sura law niya sa lingkat-lingkat. Wahunna min tiladi, iban law ni mga sura yan, daing ha mga iaamalan ko. Min tiladi, atina min adhkari, iban sin hizbi. Nasabot sin Imam Ibn Mas'ud, tartib katan. Atin ya asal ha zaman panakaunat ya, tartib na kata. Tamam? Naam. Damikyan, nasabot hadith daing kan Wathilah ibn al-Asqa' رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. ديه لنا كلون سن رسول الله ganti sin Taurat amunain sab'ut tiwal, pito sura mahaba. Isim makaingat sin pito sura sab'ut tiwal. Isim makaingat sin sab'ut tiwal. Bang masabut hadith as-sab'ut tiwal, pito mahaba. Maqsud al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, iban sin Yunus. Uning pagtag kanila as-sab'ut tiwal. Dihila na kulong sin Rasulullah, sin Allahu Ta'ala, ganti sin Taurat as-sab'ut tiwal. Min pito sura yan. وأعطيت مكان الزبور المئين. Iban dihil na kulong niya mga sura ganti sin Zabur min piara dihil Daud amunain mga sura miin, amin mga miin unin hati sin miin amoy isim makaingat sin miin amoy mga sura in ayat niya labi hanggatus miin in pagtag amoy mga sura in ayat niya labi hanggatus amoy puas sin sab'ut tiwal. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. Demikian sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihilan ako sin Allah Ta'ala ganti sin Injil amunain mga ayat mathani, sura mathani. In mga mathani amuin mga ayat sumuno daing hamiin puasin mga hanggatos ayat amin sumuno rin kanin pagtag mathani. Dukaing in Fatiha pagtakon day sab'ul mathani. In mathani pagyanon day diya mo in sumuno day hamiin. Wa fuddiltu bil mufassal. Piyabidda ako sintuhan ha mga sura mufassal. Isim makaingat sin mufassal. Bang masabot hadithin mufassal uno. Ay makaingat mangunin mufassal. In mufassal daing ha suratu Qaf harap pa suratul Fa pababa. Ingan niya katan al-mufassal. Aun pagtakon tiwalul mufassal, hangkan siya tiyawag mufassal sabab sin taud sin fasil. Matawdin amu in fusul. Bahari niya. Kan siya tiyawag mufassal. In mufassal pag yan na hadith, balikan ko. Daing ha suratu Qaf harap pa hinapusan. In magtag ka niya uno, mufassal. Aun tiwalul mufassal mahaba daing ha Qaf pa sura Amma. In pagtagin Qaf pa suratu Amma tiwalul mufassal daing ha Amma harap pa wadduha in pagtag kaniya
Uno, awsat sin mufassal, hagitungan. Indeng ha duha, pababa, impagtag kanya kisarul mufassal, haupo sin mufassal. Manunjuking katanyan, nasabot ko kanyo, in taritiban sin ayat, iban sin surah, deng hauno, tawqifi katan, wayroon lamod, pamusog sin mga sahaba, deng ha Allah subhanahu wa ta'ala katan. Tamam? Na. Habihan hal, naubos kita niyo harwa, pangadjian, deng ha awal wa akhir ma nazal, iban sin tartib ayatil Quran wa suwarih, insya Allah ta'ala balik, lumatun kita niyo pa asbabun nuzul, mga kasabab-sababan, sin katurun sin ayah, insya Allah ta'ala, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.